Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Vid verdadera, uva yurami kani. Ñukaka uva yurami kani. Kankunaka ramakunami kangichik. Pipis ñukamanta mana rakirishpa, ñukapish paymanta mana rakirikpika, achka granuta aparik yura shinami kanga. Ñukamanta chikan yashpaka, imata mana ruray tukungichikchu. Kanpak wasipi yurakunata charingichu. Wakinpi yuramanta shuk rama fitirishkata, mana kashpaka urmashkata rikuskangichu. Imashinatik chay ramaka tukurin. Asha punllakunallapimi chakirita kallarin nachu. Imamatatik chay shina tukushkata kakringi. Chika, yurapi ña mana tingishka kashkamanta. Paypak kawsay, payta chariraq, payman allitik mikuytapish yakutapish manakukpi. Kayshina tandachik illakpika wañunmi chinallatak, imapak mana alli kanchu. Jesuska shuktak shutita okupashpami, imashina mashnata ministishkataka achikyachin. Jesucristota, ñukanchikta mandakpish, kishpichikpish shina riksinaman chayashpaka, payllawantak shina kanamanmi chayanchik. Jesuska, payka uvas yura kashkata, kutin ñukanchikka ramakunalla kashkatami nirka. Shinashpaka hatunpish, maymanta mishki uvas lluqsikukta rikushpa yuyita hapi tukunchikmi. Ñukanchikpish Cristuwan mana shuklla kashpaka, mana kawsay tukushunchu. Paymi ñukanchikmanka Diospak shimiwan allitaq mikunata karan. Pandarishpa huchallikpipish, ñukanchiktaka fichanmi. Shinallatak, paywan tandashaka uvakunata fukuk shina kawsay tukunchikmi. Payka Himalaya granukunata charichun munashkatata yuyangi. Gálatas 5:22-23 pika, ñukanchik kawsaykunapi imallata charina kashka hawaka, kashkatatagmi nin. Hasta unpish Diospak espirituka kashna kanatami kun. Huyaq kanata, kushi kanata, sumakta kawsanata, mana fiñarik allishungu kanata, llakik kanata, kuj kanata, imatapish paktachik kanata, mana hatun tukushka kanata, kikinllatak harkarik kanatapishmi kun. Ñukanchikta payllatak ayudachun sakikpika, ñukanchik riksishkakunaka, kayshina kanataka, ñukanchik kawsaypi rikungakunami. Shinallatak Dioswan tandalla kashkatami yachangakuna. Mañashpa katishun, Cristowan tandalla katingapak, tukuypi kazushpa, yuyari, pay illakka, imata mana ruray tukushunchu, ni imata. Shinapish paywan tandalla kashpaka, uva yurawanka, tukuy imalla ministishkakunataka, rurashunpish, charishunpishmi. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, Pagillata Guyashkamanta.